Ka Jowai Municipal Board ni kasi Jowai ko yaka mala wa thymme ko yung krehkaam yung ka wadang dep chna ko helut wadamang san pausan lang ba ka grant in aid creation of capital asset yung usnem arajar arpawi arpawar. Yagani ka mala wa thymme na mo ka first floor da one wide o MLA ka Jowai u wailat mikishla uwaman le u chairman ka Mekhalaya Urban Development Authority Chirubi lang ki MDC ki JHADC wakantup yo o lamin o evening star tiron wa o island boy naite ki wa hechnong wa per ka Jowai wa kiwi hagayalang wa pelai da ka CEO ka Jowai Municipal Board ka DV lengdo MCS niliang o chairman yong gani ka board o LD lakiang da pensngaw o yailai luti ka municipal wa kamju ki scheme wa per nay benta imentoy ki paiba iwam jo banagi na chwa. Wailat mikishla hawa kalam kam ukong san ongu, kam wajuong kakatin, hawa kawa uyu ye wani ikala, kam usdang chwa na yung. Man ikam ju hi ya ka Jowai Municipal Board, wa chwa upan kala ye rukom krehkaam, kam upan to penbiang chwa ya gani ka yung krehkaam. Ong haro wala da karun chakisnem chadin, yu i wahan la ka yung krehkaam le, yu wan ye lai chakmat i krehkaam yung ka. Hei wana jerong waduna ki wakre iyo atulop kile tikna. Kam te hadin wa manu kam wa mikmat dabut denu ye iko ne benta open kai imbiang ye gani yung krehkaam. We kam wa man kat te ongu han lampu yo thau no jeb wa pakale yuruti wam slem de ne baha wakikam dalai ki chakman. Khana haro o wahila luti yung o na jerong ki wa bon ki kam wa gani yung krehkaam dale ka ne benta imentoy ki paiba. Dadapan biang haro ka yaki trok ki jeb ka JCB ka kari wopen ya khalat yaki jeb na ki waput wa ki wampun. Weda perkhat haro ki sakiwi de ki benta warap ha chuchu. Kam te yo ye upen man kam ye waroi ang not ne benta ibha. Kentu yaki pajba na do ki waya khmat chnong ki sen bahalang ki sehep sorkar. Ki chnat krehkaam waper wa ya kreh lang ki ne benta iwan ibha yong waro lang. Ai kisnem du de yo ke Jowai Municipal Board daman go kam kate ka office no wa dormant deni go wa emigo tang mem krehkaam in the imi tang wa mem man active tenas nyau komen yo kam tam hai ti por mo kam wa hai ti por kam dang ong tu hai por pe krehkaam mo nei ba ile hai ti por chairman ne ki staff le bon yo ye te jing kam yo ki bon de ki penai de ki snem yo tu lo bat la da pai ki kari le chibet da si da mai por man chwa sa kut ki thep nei down to mem thau do en rei wa si ki kari bat kam ter chibon kam ta me jing to administration tengah senyau komen wa hadin ke jing ti yo nga house nem arjar khatra bode no ini jing dan mereka yang cemo wa CEO harga tu kepor manda yang kelam kapan untuk lagi open lani open krehkaam man functional yang di office kunun kong ni omu yang ngama atau wa mempoisa la ong le kad ong le mempoisa tenete dau tedem nete ya bodin ya lain di por rai di isu ejing to urban department ko pajak municipality por kun snyau iki kijing Hapur di udang lalu tisi bah no point of pandemic. Kan wa point of pandemic tem yo di utain yite jing yo di bodin. Teman de nete teman da put ke pandemic yo he tu muslim de ni no tu ke jing yaki yong ke tu ke thau he kai no ke jai. Teman de mi ke tu ke jing yaki he tu tede nete mani gorap ya kulmar he before. Tadem nete mi itu ki jing yaki mi itu jing ki wahan kom hai ti por emi ten jing berkhat yong nga ang kopsar bakala atau cik ni isu ang made e batharaga kam tu madama gawla li pai di yo than boy the dak lai ba ti e ba emi khajak bon ji bentai wa bon ji guru da hong yang jan labakla nai la khajak daw la ren election na ni ka daw ki isu yo ka Henry ngasnya kau nong mikmat kau nong yalam ngasnya wo untuk mut kau nong yalam bit untuk iwa hoya nga ukurin deno yaki wan di jingge den nei de yu ten ye tu jing lalu ki tho e ki thau do phe
lai ni vital cha be det cha maham good jai ke jing ki hadu the boy ke issue you kau penman go chalu wo ye phe jai krui hadu em hadu da mi ve nong sor gi nong dong te nga hai tu realize over to wa ka ni ke issue yo ka che mi ga le lui dunga ka wa mel mi du the CEO le ni wo chairman le ni office of municipal mi Henry em ka mi gi kre na do na office wo pi kam ju hedge chno le ni gi nong chong chno lu he te nei te dau ka mi discuss si ka ma ka dau chairman ni ni rongi wa nei kat kam man kat te ka process the light ka man ini wa de dang ye chong meeting ni he jing to lan feel le tai si lo te rongi kat ha ni ga sen dan put de ya ka ya kan ni ga expression of interest ni Jowai put be ni si long Henry you one cup ye go one cup ni nei ba ong kwa gi le lang wo ye ga Jowai we gi si lo te kam man kat te em ki thau with offer ni bru more or less ke jing ye kalam mi unofficially the man go da biang go da the boy ha ga ki thau le go biang ta ka tu to stang no go execute officially te nei te dau happy ulai kat kam gi kendor te nei te dau kat tu muslim ukun no ye se chi se the expression of interest ne ba have you follow ye ga proper procedure ne ba ke ni man go kat kam go man very complicated le da baklai khajak bon ki bru ki wa kam man kat ni bakla khajak move live ki chukun te nei te dau chwa wan u identify ne ga thau chwa le kam ong chairman ni ki public hearing em kam mi ki jing ye la de opi na do ki wa he chno ki nong chong chno ki NGOs le ni ki stakeholder ki wo phe ku phe te nei te dau em ni ki join meeting ko dau khut lang ni wo pa ni ki jing ye lang yong ye wo ki stakeholder nang wa yo yo ya ni ka lan feel kam man